Hello everyone! Welcome to my channel, Roshan Rohan Vlogs, and please don't forget to subscribe. Click below for more music. Gekman ken ka nu ay ayaten nagmetlaen tangamin jak kap nekan nu di sikat mangisawan adut sayang buseng kasladinak paggugustuan takinunam kan pa'y jak may bagay ta sa diyam damagek man ken ka sinutpud no adda ta puso tay ka di madamdamag ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo ta ayat mo anya ka di nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadit kay karian napudno unay a puso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken gekman ken ka nu ay ayaten nagmetlaen tangamin jak kap nekan nu di sikat mangisawan adut sayang guseng kasladinga paggugustuan takinunam kan pa'y jak may bagay ta sa diyam damagekman ken ka sinutpud no adda ta puso kay kadi madamdamag ko wenno siya piman anano mo kaya't kulat manigurado kaya't kutay napaypayso tanarigat di may kulbo numang limlimo ta ayat mo anya kadi nga agpayso alugar tuy ayat ko anya kadit kay karian napudno unay a puso di mo sawen nga awan sigurado nga ipatay ko biyag ko kinaulpit tanaken mo
Anya kadi nga agpaiso, alugar to'y ayat ko. Anya kadi kaikarian, napudno unay apuso. Limo sa wer nga awan, sigurado nga ipatay ko. Ipatay ko biyag ko, kinahulpit kanakem mo. Ipatay ko biyag ko, kinaulpit kanakem mo. Adda balay mi kay tuktok ti bantay. Adda met lamok nga ingkam pinapatay. No di kadakkel na ay mabuteng agpay. Tanu agpay agpag agdaluyon jay bye-bye. Adda balay mi jay tuktok ti bantay. Adda met lamok nga income pinapatay. No ti kadakkel na ay mabuteng agpay. Tanu agpay agpag agdaluyon jay bye-bye. Iti na minsan na panagdetyang di, nga ayan dagitay napupugi. Babarungi wadat nakadusngi, agparang payang ipenlaro kapi. At dabalasang nga inag na sirpat, kipintas na't awan makaartap. Nubagi wow sexy, awan lalaki adi tumalyaw ta makagargari. Nulikod damay anyan no sige gamay duman nulanga. Awan kumada no adayon nalapsat no adsideg na pintas tay senat natnuan pusaksak. Aremata, baimbaga, tay barung at tarigagay. Agayat asirurugso, ngempi
Damit kumirat, hirat, ngem dudua asin tabu. Ay, sali Dumbay, diway. Pagwapo ka, pagwapo, awan met magwarkwal tayo. Ay, sali Dumbay, diway. Pasirik ka, pasirik, paiudmut na kabangbangsit. Ay, sali Dumbay, diway. Pasiksi ka, paseksi, limit na pintas ta pamagi. Ay, sali Dumbay, diway. Kasasaat ti baruken balasan, pasit ti biag akararagsakan. Ibigyamun kiting kapanawan, saan muntong na masublianan. Ay, lagi pen, kinabalasang muket likudam. Ay, anadam, tida na ngain kadakan. Tanudi kang tumakapudno kinasawam, ay sangitan tut kamaudianan. Ay, lagi pen, kinabalasang muket likudam. Ay, anadam, tida na ngain kadakan. Tanudi kang tumakapudno kinasawam, ay sangitan tut kamaudianan. Nusyak tutay mga sawa, pilyak tutay mirakel. Nalukmek apanda ka, nalingaw manak. Jakayat daytay nakutu, taawan pagitured na. Kaaring na daytay ipes, maipalbalais. Kay kayat kutay nalukmek, tada pagitured na. Uray manu, ti iyanak na, ay nalapsat latta. Tumariketek at pagamakam, tumariketek at pagawitan, at pagamakam at pagawitan. Na malbaliw anamin pinsan, ti awit ken kadawyan. Di una na barot mangisawang, ti ayat na ti balasang. Ngemitan ti balasang, di umuna mangisawang. Di ayat na kintarigagay, tay baru aglalun baknang. Tumarikitek ag pagamakam, tumarikitek ag pagawitan, ag pagamakam ag pagawitan. Agpaisu nga naragsak, itibiyag tiwalay nga kas kaniyak. Tadakla adu mamdamag, tay ag pamisa.
Agpaisu nga mamartekak ngem di met siya tayag daw dawat inuran uras at damit nubiyag apag dawata igatang kuti arak agpaisu nga naragsak itibiyag tiwalay makas kaniyak tadakla nga dumamdamag tay agpamisa ken agpabunyag agpaisu amamarteka ngem di mes yatayag daw dawat inuran oras at damit nubiyag mapagdawata igatang kuti arak malmalday tuy pusok ket malmalday tigasat ko ket nakaay di sinaom sinig sigurok unay jak pay lakit sinubot idi agayan ayat tapay babalasang Fuera de los buenos agayat kayo sa kayak sanud-sanud yari mo man tay danong nga naubo sayon tulag siden tay babaro nga naulbot yari mo man tay danong nga naubog sayon tulag siden tay babaro nga naulbog Anyan ang nagrigat, anyan ang nagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tati kay kayat na, bini na apapros. Na minsan amalem, napantuin tupada, timayagdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan at damit sugat na nasugatan mismo ating ngana. Anyan ang nagrigat, anyan ang nagtuo, tiag taraken gayem, abuyo ang manok. Galutam tinalagda, simple ag gumarot, tati kay kayat na, binging nga apapros. Na minsan amalem, napankuin tupada, imayabdat nga to, inwek-wek na't baba. Kaya napagdaksan, at damit sugat na, nasugatan mismo ating ngana.
kidaya e paarna iti daya intugot ko daytoy bagko nga aramatek ko tapnon iti kasta ket mapne kakto kapulaen gayem ta isungat ti kalad ko idin taad ka padaya amakun kuna ket mayaw awagen tipunin na umon una sumangu ako ma kamabising day tuirik na yem apauk na yen gayem tadya pulos makapasa Gapu iti surun ko inalak daytoy bagko inlibas ko nga inkarga day tinidor ken kutsara napan ko pay nga inala dagiti masida asubra tano sumangpetak agdan tumet masisida taawan pa'y asawa mabaketan akun ngem awan pa'y nasaraka napili aknet ngamin idi agkabanwaga tagwapo met ngamin tiinak sinasara mapausan akun nga ada baby na nagparami dapayen iti krip anara gimatangak payen iti monmonyeka nga isu itan iti nakliwliwa taawan pa'y asawa mabaketan akun ngem awan pa'y nasaraka napili aknet ngamin idi agkabanwaga tagwapo met ngamin tiinak sinagsara daytat kaimasan apaset tibiyag agkatawa ka sa kaaggarap ka pudno tay kunak kana padasak ay agkaramayat na laing nga umanak di nagkadunay gagkakarain dayti patong ko ay nagkakuykuyas payen pakaalaan na agriuma ay nagrigaten pagmaayan na ako bububuk ka payen lalo
plano planing ama kunkuna ay akaramayat nga awan ti Sarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Daytat kaimasan at paset tibiyag, agtatawag ka sa kaagarat ka. Pudno tay kunak, tanapadasak, ay agkaramayat na laing nga umanak. Di nagkaguna ay gagkagalain, kay ti patong ko nagkakuy-kuyas payen. Pagkaalaan na agriyo maay nagrigaten, pag maayan na agkubuk-buk ka payen. Plano planing ama kunkuna ay agkaramayat ka awan ti Sarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Plano planing ama kunkuna ay agkaramayat nga awan ti Sarbina. Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka, sa 17 ay libre ka na. Sa 17 ay libre ka na. Gandat yu bagbaruti mga sawa, tanangin yu kumakakadwa. Taawan tong tipidwana, malaksid no mabalo ka. Ay nagrigat kayem kuti mailawan, tay balasang nga di mapagpiaran. Tano at dakang pagtrabahuan, sa baling kundi aramid na. Makasasawaak, bangasawaak, ti anak ti manalo, taisut magustua. No agarado, agarado akme, agarado kam ngadwa. Tingat rabi, agriing kami, aging inarado kami. Lumay saak, abaro, ket makasasawaak, mga sawaak, ti anak ti mangalap, taisut magustuak. No agkamel, agkamel akme, agkamel kami adwa. Tingat rabi, agriing kami, agkinkinamel kami. Lumay saak, abaro, kit makasasawaak, mga sawaak, ti anak ti doktora, taisut magustuak. No agtudok akme, agtudok kami adwa. Tingat rabi, agriing kami, agtintin
isuot ka kanu tulong bigat kumayat tutayin bagin tang tutiag sao. Lumay saa nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti vampira ta isut magustuha no agkunot takmet agkunot kami adwa tenga trabi agriing kami agkin kinunot kami numay saa nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti kuboy ta isut magustuha no agsakay at met agsakay kami adwa tenga trabi agriing kami agsingsing na kay kami numay saag nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti sorbetero ta isut magustuha no agdilpat at met agdilpat kami nga dua tenga trabi agriing kami agdindinilpat kami. Inaramid ko para ka nagpupuni-punan dagiti balbalikas makatukay sinumanamot siya sa kanam nga ta umayak amang harana di tatawayo ag tamdag ka kuma tomay ko ibisikan hanek ekenrik naksapay kuma nusyak tuti ayaten di kanto pagsangiten inaldaw tungayin kalinglingayen itet ko ti amin ko ken amin to akayat mo ipaay ko maparag sa kalae uray sino ti agdepa uray sino ti kumontra ilaban ko ayat ko ken ka uray pakatayak samsang ideg no lakit di magungkod ka ayat nagdileg ka tuy puso kinayawa ni ating abalasa sapay kumatain nagsumbata
balikas am makapkay sinuman amutya. Sa kanam nga taumayak amang harana di tataway wag tamdag ka kuma. Tumay uipisikan anek ekenrik nagsabay kuma. Lusyak tuti ayatem di kanto pagsangiten inal daw tungaing kalinglingayen. Itet ko ti amin ko ken amin tuwa kayat mo ipaay ko maparag sa kalaeng. Uray sinuti agde pa uray sinuti kumuntray laban ko't ayat kuken ka. Uray pagkatayak samsam itek nulakit di matungkod ka. Ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. O ayat nagbileg ka, tuy puso kinayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ayat nagbileg ka, tuy puso inayawa. Ni ating abalasan, sapay kumatain nagsumbata. Ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti amuda nanam ay ti biag mo. Di dalaam mo adumen a sakripisyo. Iti inal daw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon. Agrobuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro. Gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno nagdamit tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagin iti trabaho. Tinton bumakasyon ka, Apo Hawaiano. Isaltek munto, umaala, umadayakan ko. Kastula agayos, nga ukbog di painom mo. Di dalaan mo, nag-uutang ka iti bangko. Inton bumakasyon ka, Apo Hawaiano. Paalaam to ti intero Abu Mario. Inton agsubli ka iti Hawaii kayem ko. Ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, at trabaho tapnon at damit tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isip bang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano,
Isepang tabagim iti trabaho ay biag ni hawayano akalbon iti kata trabaho. Kamusta ang tingin bakasyon nulo? Rin, baro, awan na ba di kwarta? Eh, takit di ko nakingka, nagpangas-pangas ka ba na nagpapaalat Pilipinas, hindi tanda. Amuyip na sumsum mo, kalbo, lakay. Lastog. Rital na ka, o bibiyang mo. Ay, lolo, aya, pangas. Papaala ka to mo na paala.
ganap nun pintas Tuwada talentale Panagpilpil natin Sambit ni Ageng ti Jack malipatan Tauray numalmaldayak Mabaw asan na ito'y riknak Sambit ni Ageng Isut dadarep tepe Mapukaw kunto man amin anapate Agbati dito'y lagit di sambit ni agek Kaisut kapagkan kenliliwat uray rawan katena Umanayan biyak ko, aliw-liwato'y puso Sambit ni Agek mo Takas man lata ka mangiparparik na ngeparpar mata Kastoy gayam ni Ayat Nalakaan narigat Di ang babatubat Matukay ni karayo sa mitagek di malagip ko Sambit ni Agek Ti Jack malipatan Tauray numalmaldayak Mabaw asan da ito'y riknak Sambit ni Agek Isut dadarep depek Mapukaw kunto man amin anapate Agbati dito'y lagit di sambit ni agek Taisut kapagkan kenliliwat uray awan katena Umanayan biyak ko, aliw-liwato'y puso Sambit ni Agek mo Takas man lata ka mangiparparik na ngemparpar mata Kastoy gayam ni Ayat Nalagaan narigat Di ang mabatubat Matukay ni karayo sa mitagek di malagip ko May sarabi iyan at parpar mata May sa alagawan Tinagparang kanya
na marmay kadakit ibitbitwen ngay mapay tanusong ken nilagip isudat kapay